کردوباکسی نویسکار و روزنامه‌وانێکی li Swêd naskirî sala 1965 li Batmanê Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye. Ji binemalekê naskirî gelek endamên wê malbatê di nav siyasetê de mezin bûne. Sala 1980 Kurdo bi malbata xwe re hate Swêdê. Di 1987 de Kurdo kuvara Svartvît bi zimanê Swêdî birêxist. Di navbera salên 1988 û 2030 de kovara wî Svartvît piştgiriya kovara Expo dikir û her du kovar jî di navaroka xwe de dijî nejatperestiyê bûn. Kurdo di sala 1992 de kompanyayeke mezin li darxist dibin navê Swêd Bêyî Penaberan birêve naçe. Rojnamevanekî çalak di siyaseta Swêdê de ya di derbarê biyaniyan de bi cîkirina biyaniyan di civakê de û dejberiya nijatperestiyê de. Kurdo di dirêjiya salê de gelek semîneran rêve dibe. Wek nivîskar gelek pirtûkên wî hene û pirtûka wî ya dawî di derbarê rojnamevanê Swêdî Stiglar şondebû û ev pirtûk bi 20 zimanan hate bilavkirin. Kurdobaksî gelek xelat wergirtine. Ji wan xelatan, xelata rojnameya Dagens Nyheter, xelata wêjeyî ya sendîkaya pîşesaziyê dijî nejatperestiyê û xelata Olof Palme sala 1999 wergirt. Kurdobaksî salane roja 8 Azarê li nîva Stockholm 1000 gulî belav dike wek peyamekê ku Kurd rêza jinan digirin. Bînerên hêja ev dem û hemû demê we bixêr. Mêvanê programa me ye Hîro, rojnamevan û nivîskarekî bi navbang e. Çi li Swêd, çi li Kurdistanê û li gelek welatên dinyayê. Kurdobaksî li Bakurê Kurdistanê ji dayîk bûye û li Swêdê jî mezin bûye. Tu bi xêr hatî programa me ka Kurdo. Pirsa yekê hûn ji mêj de hatine Swêd, tu bi malbata xwe re hatî. Gelo hûn çima hatine Swêd û ew destpêka ku hûn hatin carna hê ew rojên destpêkê ticarî ji bara mirov naçin. Belê. Tikanî ji kerema xwe ji me re behs bikî. Belê tiştî dixwazim spasiya Kurdistan TV bikim ji ber ku ya me dawet kirin ji bo vî programê. Belê sala 1980 de malbata me mecbûr ba ji Kurdistana Tirkiye em hatine Swêd. Ji ber ku malbata min malbatekî aktif e siyasî ye. Bi rastî jî bavê min siyasetmedarekî kevne navî Lutfî Baksî ye. û beriya wî de jî mamê Mehmûd Baksî hatibû Swêd sala 1970 de. Ca wextê ku me dî ku tê rewşa Kurda li Tirkiye gelek xirab bû û sala 1980 de havîna wî de me agahdarî girt ku tê leşkerê Tirk desthilatê bêxe destê xwe ye. Em naçarman, em hatin Swêd ji ber ku wekî tê zanîn wî demê li Kurdistana Tirkiye zimanê Kurdî zehf qedexe bû. Kes nikar bû gotarekî bi Kurdî binivîsanda. Televizyonê radyoyê de behsa Kurda kes nikar bû gotina Kurdî bigota. Nasnama Kurdî bi hemiya wê hatibû înkar kirin. Rewşa 20 milyon Kurd gelekî xirab bû. Eger em li 1980 de bimana li wê derê em ê biketin dezgehê ji bi hatine kuştin. Me jî got em dixwazin bavê min jî got belkî em çend sal herne Swêd hinekî heta ka bêdengiyekî çêbe golandinekî çêbe duwaye paş de herin Tirkiye û Kurdistanê. Malbata me hem ji aliyê bavên ve em bilîsîne ji hîzanin, ji aliyê diyan ve ji aliyê mintixabatmanê ne. Şansê min tabii em bêjin me zehşorejgerî kiriye filan lê ji aliyê mala bavê xwe ve mala ew şêxim, ji aliyê diya xwe wan ve jî axa me. Lê bawerê wekî nasnama Kurdiyatê de gelek mirov firqetu kesî neke. Me şer kir ji bo ku me bawer dikir ku Kurdistan qet nebe parçeyekî azad bibe û beriya tiştî me xwest ku yasayê dewleta Tirkiye bê gorandin ku zimanên Kurdî bê qebûl kirin, nasnama Kurdî bê nas kirin
و حاله مثلا وصا جبروي كيش دولة ترك جمارة قلت كو ام تيروريست جبرويش ام نكاربون لتركيا ببين ما تنسويت چند سال بيو چغه من اسباز سالي بوم هات مسويت يعني اول رج دسبيكتين بيرات تشتكي ولا خوش بو يعني نخوش بو او هاتنا عن بله والله طبعا نخوش وقتكم روج مال عرض خود درت كذا زحمة يعني لباش بركو باب من سياسي بوش خو 2 سال وجاره كي ما ماجر دكرن من الكردستان تو باجاري 2 سال زيادة ترجيان نكري سر راست او جي يعني معناه او كوچبريه ام دائم حاضر بونه وكي ما يعني كوچبريه ود ناف كردستان بله ناف كردستان جان منطقه تركاجي شنو دروجي جبركو باب من قالك اكتيف بالسياسي قبول ندكرين كل عين يجي ده بمين جبركو خلص زعفتر سياسته نكه وقت هات السويد سبيك او قالك خوش بكو من او هنكي فيكيه سويدي هبون ما حز ذكر مثلا با كردستان موس پیدا كرين قالك زحمت بو بيرام تعولي وقت زاتم المال ده موز هبو خانيه ما حاضر بو بابين بريات بو بريام ما چند ما هر تشتي ما هبو جمن قالك حز ذكر او يك و دویمین جی طبعا ما هاوینه زاتم ما هشتا هاتم گله خوش بو ل تاف دجا ل تشتكو زحمت بو خوامنه داتیش برکو ما هشتا ده تاف گلک درنگ ساعت 10 شوی شو ساعت 2 ساعت دیسا پاشتا ده هات لکردستان اما هین نبونه هاوینه زو هم بج عین ساعتی کو تاف د چی تاف ته عرض ما بچک جدا ل وقتی کو زستاج هات اینجا تاف هندا بو او قالك ما عجزت كاش ريا هيرو ناسكري السويد نيفيسكاري روجنا مافاني روشنبيري لي كوليناري وقالك تشتي دنجي لي تبخا خوتش هستكي برتر دنافاتشتاندا بري هر تشتي خوك روجنا مافان دبينم جبركو 25 سال كاري روجنا مافانتي دكم ب دواري قاده جدا جدا ده و ناني خو مج روجنا مافانتي درخستيه بري هر تشتي خو صاد بينم طبعا كردي ما يعمل وكي روجنا قبول ناكن للدياسبورا الى اوروبا للسويد يعني هرتم ايشي كردات شد تنجم من يعني كاري خو ستا بيجم 10 15 بويناني خدكم او ديجي يارمتيج بكرداتكم يعني بشكل جيانا من روجنا مافانتيا من بشكل نخوش بيه تعمامي نمايه لهر واحد حتى بقى من 10 كتاب جينا ساندنا وهر واجي حتى جمته سال هر سال كردستان زيارت كم بشتي 25 سال تو بروبلم منه ما اسكارم بچم دياربكر جيت كان مرن باتمان جيت كان مرن بليسه يعني وقت بحث كتاب خاكر يعني كتابته بجلمبري بحث شدكن جلمبري بحث هنا كتاب من هي تاني بحث انتجراسيون و بروبلم پنابرین کو هاتنه اروپا سروان يعني 25 مليون کس هي کو پنابر ایرو اروپا پروبلم وانه هر وهاجي سر خورتا بره من گله کتاب نسان عشق ز خورتا چواد بنو فلان بوا ل حتى بگم من کتابی که مخابن سکردار نسان دی وانا حاضر خو سروی دکم کتابی دستم داد خوازم خلاص کیم ل هری پاشیجی من سر نویسکار کی مشهور نسان دی آنها او کتابا من 22 ولات جدا جدا تفروتان و گله کی زحف تفروتان مش خو متخصص عين الدرباري به كتابه كتابه لسر استقلاشون بله کو حواله تبو بیرانی خوب ایرانی ویساندن دسپیک دا او پرتوک لسوید بو جی ناکوکی بله هنا كان دركتن سر دزگاه ماس ميديا گوتن کردو راست بيجي كردو نراست بيجي تجي برسوا خدا بلكي اوجي آلیکاری کر کو هین زیادتر مشهور به کتابهان زیادتر ولاتن بلا به وای براسه او کتاب گله کی مشهور بو يعني هم السويد و هم يرو الامريكا مثلا یک جوانی کو زفت فروت يرو الامريكا و کتاب منه للسويد رخنه جهات يعني هركس بكو استقلالشون كوريكي دوست كردا بو گله خدمت آیج بو کرد و کردستان چه بیا براسته يعني اتخواز میجی او امکانه مه رو بپیشم روزموانه کی کو به پاره ما روشوی گله خراب کووار اکسپو دان چکیر بو کل دیجه نجات پرستی بو اف کووار هاد جمن سال 1970 آلیکاری اکونومیک خواست میجی او آلیکاری داوی پشت مخابم وقتی کو 5 سالی بو سال 2004 وفات کرد پشتی که وفات کرد سه کتابی در کتن لسات جد بجن تریلوژیا میلینیوم و اف کتاب ایرو حتی ویگا 5 میلیون پرتوک هات نفروتان يعني 5 مليون كتاب براسيجي قالك يعني قال او وهروهاجي او كتاباوي هر زعفت فروتان ده كاركتري كي وي هي دنا برتوكيا ده يك شخص كاين ناوي كردو باكسيه يعني اوجي اجبركو
gelek jme hez dikir daim dendarê me bo xwest bi awekî spasiya me bike alike û di kitêba sîyemîn de bahsa Kurdistanê gelek dike nêzîkî 20 ropelê di vî kitêba meşhûrê cîhanê de bahsa Kurdistanê dike ku heqê wan gelek Kurdistan devleta wan çi bû heqîl wan bûye û yekê navê İdrîs Kerkûk hatiye û zilim lê bûye û filan bêvan yani bawer nakim tu kesî di cîhanê de îro ez dikarim bi rehetî bêjim û kesekî weka îstiqlalşin propaganda Kurd û Kurdistanê nekiriye ev ya ji terbilîndekî gelek mezin ji me وقت کرم کر تو 15 سالی بی هاتی ور و وا 3 سال جی تلوی ولاتی یعنی بشک ج کلتورا کردستان و بش مزن جیان خود تلوی در دراس کری تو بخو خود میدی نمونه ج اینتگراسیون رام بیجن بله از خو gelekî wekî numuneyekî ji bo wan xortên Kurd ku hatine Swêdê teban wekî mînakekî baş dibînin belkû Kurdiya me hê jî weka tu godarîdikî pir paqij û saf e yanî Kurdiya xwe ez baş zanim gelek însan hatin emrê min de Swêdê ji an jî salek 2 sal ve biçûktir bûm Kurdiya wan nexweş e duyemîn ez berpirsiyartiyekî li ser mesela Kurdî li ser xwe dibînim daîm yani baş û xirab yani ez her rojê ji xew rabim ez dibêjim ji bo miletê xwe min عجبازی رو کارم چی بکم مثلا اف پر مهمه جمره دویمین جی ناسنامه خواه از زحف وکی کرده کی خود بینم اتخوازم جیانا خود جی هنک تشتا هم بکلاسیک منطقه کردای کون و هم جی مدرن بجیم مثلا از ناخوازم روز چهارشنبه لبالا فرس وار ببم از دترسم که چهارشنبه لبالا فرس وار ببم بالا فر بکوید اول جی وقت زردشت مایه چیکی قدیم اره بری ترادیسیون می چهارشنبه راشه چهارشنبه راشه نه چهارشنبه خرابه بس براستی آن جی جانا بی تاخیر گوا بکرم آنجی من دعوت دکیج بوی نیویورک آنجی لندن اد بجم چهارشنبه نخوازم بیم جانا بس از بیچون بج پکینگ ویروجه چون چینه جبو که کتابی که لانسب کم بری هیوه کی فلان من نخواست روزا چهارشنبه هرم من گفت از روزا پنجشنبه خوازم هرم آنجی سه‌شنبه روزا که زودتر بیم بس از چهارشنبه نکارم هرم اوه دویمین مثلا میوان کیمتی بلکی جوار اولینه هم به میوان خورد دچن حتی بر ماشینه حتی کوبی که اوه عمد مين مثلا سوئدی اروپی و ساناکن اسیامی هیچ خوانانی رو کی میوان مهبه از حقی خواناوی دادم اوه اج اکونومی امرش نباشه نه بس اوه تشکی کوچه معلوماتی ما اج کردیاتی ما کی میوانیم به باش به خراب به دشمن به حتی بردیری ما بس حقی خواناوی رستورانی دادم یعنی وان شتاده طبعا از گلکی کردم بله ده همان چارشفه ده چارشوه ناسنامه ده بله ناوته کردوه یعنی ده همه کده هر جی و خلق زانبت کردی بله او تجمالباتا باکسی او جی مالباتا که ناس کری گلو او ناو و پشت ناو اشترا کیشه درخستن لی آلیکارات کر لی یعنی چه بود جانه ده برای هر چیز خوازم بیشتر وقت سال 8 هاتن سوئد قدر کرده گلکی ها بول سوئد یعنی هر کس سوئدی همیشه کرده حز دکرن آلیکاریا وان دکرن و وقتی که تدگو ناوی من کردوه خل گلک قیمته کی داده بس ما من محمود خدمته کی گلک مزن کردم مکمل بعد و پشت ناوی من بخشیش گلک دهات ناس کردم و براستی پشت ناوی من مثلا ناوی کی جبوی اروپا گلک خوشه باکسی راحت بیشین گوت ناوی یعنی شخو اروپی وقت ناوی کی جی 5 حرفی زیاده تر بی حز ناکن یعنی زحمت بیش بو وان اواجی یعنی شکی تکنیکی بو بس جالیه دیوژه کرد ملتکی مظلوم بونمی ویدمی سال 80 ده چاوی میدیا ده چاوی سوئدیا ده و دستگاه این میدیا جه حمید دست انسانی چپ بود و کرجی ستان تیوان چپ بود بوی آویجی دوست کرده گلکی هبود یعنی از نخواست پس نخواه بدم بیشیم ولی میگلک شتاکیری لی بس او امکانی که درکتن دروه گلک بون من وقتی که اجید نوان ده مازن بود مثلا گلکی تکیلیه من نتورکی که من چاد بیشم به کنتاکت من به خلقیره چی بود سوئد ناوی کردو جمله زفتر پوزیتیو بیه جیانامه راحتر کریه زورتر نکریه یعنی به تو آوی من روزی که بیش نمامه یعنی ده همان وقتی دا تکرم کر گو دوان چاغان دا کردان قدر وان هبو و سالان داوی جبر گلک چکین کرد سردست خودی خواهد نکشتن نه گلک جی بلکی ای ملت دن جی کردان پرتر هات نکشتن مخابن لی اوه دزگاه راگهاندن سویدی بری خودان کردان بتایبت
يعني تجد خواست برنجة كي تجانبي لبيش في بيلين هان بسكني مثلا مبيست روجا حشتي آداره تدركبي وقلام بلد كي كيسة خوا يعني تزحمتي في مسألة نادي ما صار داوي. بله مثلا ما في جنادا روشا ما كردا قال لك خراب يعني سي مشكلة هي ما صار داوي بري هر تشتي يعني حتى 2002 بأوكي ديسا قدر كردا قالك يزعبوا للسويد لبرياوي دجي وقت كو بكيك دو كاس خو كش للسويد هدي نافي كرداو كي تيروريست بلعبوا او نخوش متابع ليش خيني وي دو صدمه دي هي اكو مالا كردا خراكتي يك شرك و يعني الدياسبورا بس بو كردا بلكي باش بو مثلا وقت الشرك وامريكا ضربوا العراق خست مثلا او الشواق از نكربوا للسويد بماما جبركو روجنامه حمید دگو گلک تو بیجی امریکا شکی خراب کریه کردایش دگو گلک تو بیجی امریکا شکی باش کریه میشه با تاریک بلیت بی تحقیق و کری و من باز داشت سویت شو سی روز در مخواهم دکری جبركو يعني جيانا من خلاص دبل السويد يعني كاريري من هالكارير من هالشيء من شو از نابلا دو اجرا تمام يعني از السويد ببيجم ولا از بمم دوستي امريكا كاري من نامينه ناني من نامينه از دام دلی کرده میلم وجی نخوش حقا من خبات کریه پاشی خبات آخو از نبینم اوجی جمره يعني نخوش دبو دوالیزمی کی پروبلمی کی او بو مرابو بلیت خبی تحقیق کریه چوش خور علی امریکا وادره از پیش راحت مماله و مگوتی ولا دنا اگر دنیا بیجه از علی کریا صدام بکم آج امریکا بکم از مجبور بم البجارتنه کی بکم از پیش کردی امریکا ناکم وی آوی مخو خلاص کری بس هیجی دربه کل سر من هي چما هیجی نگوتیه كو أمريكا أنا حقيقي ريا قالك ناتشوال إراقي نخسته هيجي تلفزيون راديو سويد فيتشتي دخوازن كو أزبيجم أو مسكاري من سمينار شوا سطا بينجي كيم بون چند سال أبيك دو يمين كردكي مخابن كردكي دهوكي الوي دري كشكي كشت بخورة بربو كردستاني والور كشتبو سيشار كشتني ناموسي أم بيجن أباورم جموجي وصاد بيجن چیبون ناوی کرداجی و او کسی که در کوکیچی خو کشته بون یا براز یا خو یا جقیزا خو در کتن محکمه ده گوتن بله ما کیچ خو کشتیه جبر کو مثلا ناموسه و مصاب آورد کنو فلانو بیان لباس مناقشه کی گلگ مازن در کت و هنه کیچ کردای خراب جی رابون ویک مثلا وان کشتنا اج خست مثلا کی مهم شخوره اکونومی پاره قزانش کن رابون زفتر دیجیتال کرده کن لورجی من گله کی شش می گله زحمت در باز کی هر روز خوده ساعت نه ده هذا روز ماوان ده هاتن و گله کی تشتی نخوش دو تجمره یعنی و کس خونه دا بر ویشری متنی رابو او کر جبرکو زوکی ظلام من خبر ده نرحت بو يعني جني كرداي زيرك وكوبشجيريا كردا بكن او جاختنا بو اباجي كماسي كي قالك مازنا جمع خاص بيجم كوجن حمي جهانيتنا كشتن نبستن كرد ايجاد كرنا كشتنا انسان جنا للورجي زاد دربكي قالك مازن شي بو وبشتي بيجي خريستياني كهنا مسيحي كوهاتنا منطقه كردستاني للسويد قالك ديجيتال كردات كان فيك دبيجن كرد المظلم دكن يعني عولي ام مظلوم بون ام فيجي امونه ظالم يعني جبويجي مشكله مساله قالك زحمت بي انا وقت از دچم لروجنامه انا خبر ددم وكي كردكي بندس من ميزان ناكن وكي يكي كو دسلاتا وي زعفه ظلمي الخلق دك بشكي بوي شعبي من ميزان دك يعني بوزيشنات يغوراندن كاري من راحته جغيني كاري روجنامواني ونيفيسا برتوكان و زانمت داري هفته روجك يان دو روجان جي ل هفگرتنا فيركرنا جاليري بله ABF ته سيمينار عندي قالوا خندنا ته اكاديمي هي يا نا بله من اداريه اليونيفرسيتي خلاص كريا وشخينا يجي من اسباني وفرنسيزي اليونيفرسيتي خلاص كريا وروجنامه تيجي خنديا قدم يوم هي زعفتر من سر برو مشكله كنا اجنبيه ده غريبه ده فنابراده هنا ولا سر اسلام يجي از قال زعف سيمينار ددم وهر وصاجي سر دعوه مسألة كردي فيجا بخبر سمينانينا لجانا كي هنا كي كنيسة غازيت كان هنا كي درجة أو هنا فلان ولكن بريقود مسألة كردي كتير سيستمك دي أم نوك ماز بندستانه أم أوك دينا أم بالي دولة إيفاشن بله تا سير روجنامه درت خستن السويد بله كردستان سوارشكالة
و روزنامه سیانجی سوارتویت بله سواشکل یعنی سرش سوارتویت یعنی رش و سپی بله جوا هر سه روزنامان یان کووار بون ت جکی جان جوان پرتر رازی کی جان زیادتر نزدیکی دلیت بو والله طبعا انا وكا سيزار يمرو هبه ومرو في القوام بكي ونكي يعني طبعا كوارا كردستان شمرا قلع مهم بو يعني من قلعكي باريج زرار ذكر لقلعكي فهم دهات او كوارا بلا ببي مقابل صالح زحمته دركات وقت يكون الشر نابره كتي بارتي ده هبو يبرو يجي قلعك عاجز بنت تشاوب نسان ده نبل يعني كابو ليه از بكوارا كردستان من 13 سال باورم درخست نه جنوتو دو حتی 2002 بلکی 10 سال در همه بیش پیش شهر عراق دست پیب که مقافات کرد او جمهوری گلک مهمه کل سوید کوواره کی کد بس پاسا کرداب که دایم هبه پشت کومن کوواره خو گرت قافات کرد کسی که دی کوواره کی بناوی تجربه کرداب سویدی چاپ نکرد گلک ماسی کی مزنه تدي نشرته وقت مرور روزنامه‌وانگی باش به لگور خلاطی که مرور وردگره لهر حال خلاط تشتگی باشه تد خلاط ورگرتن دنودو پنجان دا ت خلاط روزنامه‌وانی ورگرت آب ناو یورگن اریکسون و ده هزاری داجی ت خلاطا ناو نتوی یا آشتی بناو اولف پالمی ورگرت اف خلاطانه جبو چی دانته بلی هر تشتی براست خلاطا یورگن اریکسون پریسش بکوز بک روزنامه کی زیرک کو بدنگی کی تازه وقت 30 سالی بوم خلاط تانا من لبانی بک روزنامه کی هری زیرک سوید گله کی فهمتی اول تا روز کی دیروکی بود جیانا مده لدوی منجی جبرکم من السوید خواستی کو خلق اوروبا و خلق کش تین دیاسپورای و کی کرد و عرب و ترک بکار من السوید انتگره به مکار کریه علی کاری وان کریه من تجار دیجیتال انسان نکریه خلاطة عشتي أي ولفال مدانا مد جيانا مد طبعا هري خلاطة مهم جمرة أوى بك ولفال من قلق جا حستكر أو تخصكو هرشا بارشة كردستاني ده حقي كردا بين داين ولفال من قلقي هبي بنا خوي داوود قلت يسخواد شار أوتونومي هبن وعنج فدرال دولتي كردا هبن يعني تشكي قلق مازن بول لما حشتا سال 2000 سال 1980 ده قلتي ومن ويدي تبو شخصا وشخيني ويجي وقت اف خلاطي دانه وقت که اولا پالمیات کشتن دیسا روزنامه گلک نفسان گفتن بلکه کرده او کشته بی اجبروی کیجی خوش بکو خلاطه پالم دانه کرده کی داویا داوی لی حتی وگم من کاری روزنامه وانتیه ده و پشگیریان انسان دو گلک جوره حتی وگم 13 خلاطی من گرتیه نه بس افتر دوتنه 13 خلاطی معايا گلکی پیروز به هم للسويد هم للدربه که کردو یعنی دوان سالان دا لگور ازمونه گلکی تکلیت فرنه هم بدزگهن سربخه هم جيب دزگاه دولت سويد يعني افتكر لنا شكرتين وبشترى عد عيني برسيداجي تقاربو واتكر لنا سوديجي ورقريد برجواندينة تويدا بله بله خوازم بیجم طبعا معلومات ما 40 ساله للسويد اكتيفه مثلا كرداده سياست كريه مامي محمود صالح هفتي ده هاتيه ver پشتی خوشکامنه بچوک نالین ده پارلمان سوئد 8 سال کار کردیه و گاهی سروکی یکیتی آفرتان سوسیال دموکرات سوئد باوی من سیاست مداره کی قدیمه طبعا از باورم جبرکو ام گله کسبک معلوماتی هاتبون و محموجی پرسپکتیوا من نزدیک هبو 40 نفر بون هم سیاست ذکر طبعا امکانی من جل یکی کوبتنی هاتوی جس کردستان پاری وی نبی کسی کی وی نبی و سیاست بکی او از فرق کی چی بی از او سباورم او یک دویمین جبرکو من زمان سوئدی زو فرمم و انگلیزیام باشه اسپانیام باشه فرانسیام باشه گله زمان ازانم گله yarmeti دامن لتو دست بکده من قومیتا کردی ده ایش کرد کووار کردستانی درخواست کووار رشو سپی درخواست گله آوا کردن ومن مسألة السويد مشغول بوم يعني وقت هات مس السويد من تاني نب مسألة كردي مشغول بوم هر وها دايم ستا هفته هشته مسألة السويد مشغول بوم بويا ويجي قالك بوبيلار بوم قالك دعات وحس كرن او تسيد كان لأن أسبوعهم تأثيرها مع البات يجي قالك هي أو دانوستان لكم ما ممكن بري مثلا جوان هاتن بكتدستين بو سرميان اشترى بو سرميان كي جملة بروبلم مني ايكونوميك نبون اوه گلک مهمه وقتی که مرو وان کارم که سیامین جی کرد سوئد هری کردین روشن بیرن دنیای لسوئد جی
اصلی خود گلک زورتر بوا کاری من برای ت بحثا باندور دوروبرت که وقت مروب خوشی نزیرک به چه خاص دوروبر مرام باش بجین دیسا مروب سر نکه او بلا او حوال بریار بدن انا کارم تشتكي سر خو بيجم دوی مسئله ده بس امکانی من باش چه بود يعني لا او امکانه لان انها شكر من او امکانه کجبوی سویدیا من دست خست بو اجبوی پنابران الدياسبورا من او امکان اجبوی مثلا کرد و کردستان بخیرانی که کردو و جمارا گوتاره که تنویسان دی از نظام چقاسانه بس محقق تقل لك گوتار نویسان هزار هيا ليه مثلا تكاليج مرة بحث بك بحث جوتارة كيف بيجي قال لك بالكيش بو يعني قال لك بين خلقي تنكر يعني قال لك خشبو يعني جوتارة دفيها ببيرنجي هان يعني من 25 سال روز ما بانتي كريه هر سال حادثه كي هي كو مثلا جوان دي او دكيا بس دجيان عمده هري تشتي خوش وقت كو يكي مسيحي هاتبو السويد جابو بنابر بو بس پشتره چوبو بغداد حزب دانی بو و گوتی کو رابو گوتی از حاتمه گرتن و نزدیک 3 میلیون یورو پاره خودش حکومت سوئد ناوی میناس بو جا او دما من لیکولین کر هنگ تلفن بغداد کر هنگ تلفن حواله پارتی وکیتی کر و فلان بیوان ما زود تیگشت کو اف کابرا نجدل هاتیه گرتن گوتی القاعده من گرتیه و بشارتیه بس خود پاره قازانش بکه جا من رابو في السويد دادر خستن دادر و هدي طبعا وقت او مقاله كي من نسان ولا افتم الله تسر او مساله براستي مقاله كي قال لك كي حياته خودش بيناكم يعني هم تكنيكياوي خوش تكنيكياوي خوش بو وهم جزماني خوش بو وهم جي مروف يعني من بخرابي ندن وسان افتم بلاد تباسا او روجنما ايفاري كل بل هذه مزنا من روبلكس اخسر او كابراين حاكم بو بل المصلي وصدامي بوجي بار مخت خدا ناوا هفده وتكلي هبو بس يعني مرو تشاوا دكاره دروشه كي وصاد دمينه يكي پنابر دچه لدرو دخوازه پنابرتيا خو بكير بينا ايش بكو باره قازانش كي الولايات كي كوي خوي كريه 20 ساله يعني او دجيانا مده او جا بيشتكو میگوت مثلا روزا جمعه اوی بردن روزا اینی اوی وری سوید کس باور نداره بس وسط چی بو اوان گوتن ولا او کردی ما گوتن سویدی گوتن اوا لبغداد قال لك خورت فلان بيبان يعني بشتي او نويسي قال لك زعفتر قيمه عمل سويد شي بو انها هالعراقي تشي بي حتى مرة خبر ندن ما قال نعم سين قال إجارة روزنامة وان سويدي أفجي أو كوري مسيحي جمرة معايا ككردو يعني وك إنسانك دناف سياسته ده ودناف روزنامة واني ودزجين رجعان دنيا ده تشافديركي باشي و سالن دورو دريج إتر سويد صدر ستة تشاف خركر روشا كردان وبرسا كردان جهرتن تدا تشيبون لوبيا كردان جبر ده حتانا يعني تدبيجي ام ببر باشي و دچن روشا لوبيا ما چيه بيويسته چه بي بله وقت زانين يعني بتايبتي اوروبا همي اگر ام بفكرن يعني سال هفتيا فرده بيجن بري كامران مالا كامران بدرخان لوبيا كي كردا دكر دوای اسم شريفانلي هبو سناوي بارتي لاوروبا گلك شتات كر پشتوجی گلک پنابر هاتن اروپای لاستکارم بیجن کو ایرو لوبیا کردا وکی بری 8 سال بری نبخورته بری 8 سال وقت امام کرد هی فیرمونه وقت آگر مالامه دیگه هر کس رادبه و خوازه کار بکه و بیجه آب بینه و آگر گرت مالامه ام خانی خو پاریزن بس وقتی کو آگرت نبی کس هر کس مالا خور نشتی سرپشتا خو و قط او کناکه اجبروی کیجی از وگا دبینم بله لسوید کوارجی هبو يعني كردستان ريجنال جوفرمنت اوفيس كيوي هبو او اوفيس هاتي قابات كرين ايران حكومتها هريمه كردستانيه بله ابيك دو يمين سفير كما كرد بالفيدري او نافي احمد بامانيه او سفير جي سويد شو سیامین دبینی کو او دستگاه بره کو کردار ضعف کار دکرن اواجو بی قوت بونه حکومت سویجی کم پاره داده وان ریخسنا سیامین هر تشتکل کردستانی دبه ایران مثلا وقت جنکی بیکشتن پشت 2 دقیقه دیگه سوید به اینترنت به موبیل به کامرای دی به او به اواجی هنه که ماسه کردستانی هنه دائم او ضعفتر خبات تشت نگاتیو کردستانی چید بن او جتشت پوزیتیو ضعفتر دکه به روزنامه اروپیه اویاج گلگ میمد بری هر تشتیجی وقتی برجیم میگوت
حتی کو ام وقتی ام لوبیا کرده دا ایش دکن گلک جارا ام نزانن عجب ام دوست امریکا بن باشه آنجی خراب الدربه یعنی کردستانی گلک حتی تو بیجی کشکی کرده دچین گل بلاف دکن لشکری امریکانی آنجی ناند دنوانو جوانه باشن بس اول اوروپا نمعنی اوه کتشکی باشه اف جاری کی دیتر جبو کو لوبیا کرده درست ببه دوی ام آوه کی دی کار بکن یعنی ام یهودیا جراف گلکی فیر ببن یرو از هجمارا کرده د شانوی ده شانوی ده روزموانتی ده د کلتور ده کم دبینم بوری نفوسی خواه بله هنه نمونه گلکی هنه استن کرد سوید آنها د دنگدان داوی ده ما گلک دست کفتنی مزن خستن دستی خواه 5 نونری اندام پارلمان سوید کردن لش خیلی پارلمان ده لدر و از قوتا کرده کمتر دبینم یعنی گو کی بری نه بقوته اوجیز جبر کو هنه کردی که هاتن سوید زاریوان مزن بونه ایدی وکا بله خو کرد نابینه که نجواتا سوید یک سویدی را دزوجن و جیان خو خود کن و دویمین جی اوه کو لوبیا کرده نه ارگانیزه کریه مثلا لأوروپا بیجم چند دستگاه خورد هبن امکان هبن مرو بکار به مثلا هر سال 20 زاروی کرده بشینه قرصش بوی لوبی زمان انگلیزی فیر ببن مثلا از 4-5 سال کردستان همه اگر آزادی ببی تنه بس لسفارت لبالیوس خانه جمره 1000 کسی که انگلیزی باش به لازمه و از آنها باور نکن کردستان همی 1000 کسی که دیپلماسیایی باش به انگلیزی باش به تنه دوام ام چوا بکن حاضری آویتشتی بکن دویمین ام دوی 1000 کسی که مسئول جان همی بگی جینش بو که دانستانی گر روزنامه و تلویزیون وان تشتا بکن و گر پارلمان بکن آنها وقال آوروپا تو دکاری او نافین که واین شاد کن ام بخوا ناز دکن 2-3 کس یعنی اویدی کس وی کاری ناکه یعنی نخوشم رو به آوا بیجه یعنی از خوازم او خباتا کل کردستانی دبی با آوا کی لجهانی تبلا ببی او یک دیمیجی ام چواد کارن یکی تی عملت دا کار بکنش بو که رفراندوم یکی چیه به سبه دوسبا بلکه او رژیم عراقیش بو کردن نباش به عجبا ام چواد کارن بکن که یکی تی عملت بکار به رفراندوم که آزادی خواستن انجینا ولاته کی سر بخواه لکردستان عراقی درست ببه مثلا جبوی کاری تو کار ناتی کردن ایرو چما نونره که ما کرده لیکیتی عملت اندنینه یونایتد نیشنز اوه گلک عیبه کی مزنه گلک چافدره که مهبه اوست تیمور 500,000 نینه ایست تیمور الویدره اندام میوانه هر چیز میوانه کاروانه ولات هنه که 12,000 نفوسی بیتنه لیکیتی عملت انده کسی وان هنه کار دکن پاره دکن نواد کن جد و ام با اوی لوبیا ما کاری کرده لدروی کردستانه جد لهندوری کردستان زحفتر هست. جا حتی ام لدروی کردستانه لدیاسپورای کاری کی باش نکن تجار هیچ پارچه کی کردستان آزاد نابی. و اف بوم گوتیلی داوی یه برز کردو باکسی گلک اسپاس کو بشداری پروگرام و بو و گلک اسپاس جواره کون حتی حال پیش اکران مرمشتن حتی پروگرام کدن هر شادو بختوار بن اگر تیبینی واجه بن دسر اف میلهانه کل بنی اکران درچی شماره بشن.